Ndagusuje cyane mukunzi wa Davis Entertainment, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, abo mu Rwanda cyangwa se mahanga. Ngo haye ikaze mu makuru y'imyidagaduro tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwije. Irari rikomeje kwanga rero, Harmonize yahishuye ikindi kizungerezi cyo muri Kenya cyamutwaye uruhu n'uruhande. Umuhanzi rero mpuzamahanga uzwi nka Harmonize ukorera umuziki we muri Tanzania akomeje kugaragaza ko akantu k'ingeso yo gukunda abakobwa cyane gakomeje kumuganza. Nyuma yuko mu minsi yashize ubwo yari yagiye gukora igitaramo muri Uganda hazwi nka Munyonyo, yahishuye ko afitiye urukundo byo gupfa umuhanzikazi wo muri Uganda Winnie, ndetse ko atakugera na rimwe atekereza kabiri ku bijyanye no kuba yashyingiranwe nawe, ahubwo ko byahita biba ako kanya. Kuri iyi nshuro rero nanone umutima we wongeye gutera imboni umuherwekazi akaba na rwiyemezamirimo muri Kenya. Ubwo yari arimo rero akorera igitaramo muri Kenya Nairobi, yabanje gutakagiza abakobwa n'abagore bo muri Kenya muri rusange, avuga ko bateye ukwabo, avuga ko ubwiza bwabo ntacyo wabugereranya nacyo. Aha rero yaboneyeho kuvuga ko afitiye urukundo rudasanzwe rwiyemezamirimo Vera Sidika. Harmonize ubwo yari arimo ashimisha abakunzi be yavuze ko rwose nubwo batabizi ariko umutima we wihebeye bikomeye umunyakenya Vera Sidika, ndetse bibaye ari no gukundana niwe yahitamo atazuyaje, kuko ngo rwose akimara kumubona yumvise umutima we utangiye gutera ukuntu. Umuhanzi Harmonize rero akomeje gutungura isi mu buryo bukomeye mu gihe akomeje kwerekana ko rwose akunda igitsina gore bimwe bidasanzwe. Uyu muhanzi rutarahiriwe mu rukundo, aho kuri ubu abonye umukobwa mwiza wese ahita atangaza ko bishobotse bakwibanira. Urukundo rwa nyarwo herutse n'urwo yakundanye na Frida, gusa ariko biza kurangira nabi baratandukana. Yaje gukomeza kugaragariza abandi bakobwa akomeje kwihebera barimo n'umunyarwandakazi Yuru the Queen, nyuma za kongera kugaragara nanone ari kumwe na Muhoza Raika, umuhanzi ukorera umuziki we mu gihugu cya Uganda akanaba mushiki wa Alpha Rwirangira. Harmonize avuga ko akunda abagore bafite imiterere idasanzwe ndetse na yayindi buri mugabo wese aba yifuza, gusa ariko mu minsi mike aherutse kwicuza akayabo k'amafaranga yose yabatayeho, ngo arimo kubemeza, harimo ayo yataye kuri Frida, Yolo n'abandi bagiye batandukanye. Andi makuru wamenya nuko Yakamwana amaze kuba yatabwa muri yombi. Gasore Pacifique rero wamamaye ku izina rya Yakamwana muri sinema nyarwanda no mu biganiro bitandukanye binyura ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibyari byo, yatawe rero muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umuntu ku bushake. Umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha rwa RIB Dr Murangira Bitieri abinyujije ku rubuga rwe rwa X yemeje ko uyu musore yamaze kuba yatabwa muri yombi, afungiye kuri sitasiyo ya RIB kuri Kicukiro. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri abinyujije ku rukuta rwe rwa X yemeje ko uyu musore yatawe muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro. Kuri ubu Yakamwana rero ari gukorwaho iperereza kugira ngo dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Yaka rero watangiye kumenyekana biciye mu biganiro bitandukanye byo kuri YouTube mu 2020, yanakinnye muri filime zitandukanye zirimo iyitwa Gatarina ya Mutoni Asia. Gasore Pacifique rero naramuka hamijwe iki cyaha azahanwa n'ingingo y'121 y'itegeko nimero 68 ryo muri 2018 ryo kuwa 30 muri Kanama riteganya igifungo cy'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabo y'ibihumbi 500 ariko itanarenze miliyoni 1. Andi makuru wamenya nuko Patro King na King Promise bamaze kuba bagira mu Rwanda. Aba banyamuziki rero bakomeye ku mugane wa Afrika, Patro King na King Promise ukomoka muri Ghana, bari mu Rwanda mu nama ya Qatar Business Africa Forum. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, umuhanzi Patrick wamenyekanye nka Patro King w'imyaka 33 uheruka mu Rwanda mu mwaka ushize wa 2022 yatangaje ko yamaze gusesekara mu Rwanda. Uretse rero Patro King ukomoka mu gihugu cya Nigeria, King Promise wamenyekanye mu ndirimbo nka Tamineta nawe yamaze gusesekara i Kigali mu Rwanda nk'uko nawe bitangaje.
akoresheje urubuga rwe rwa Instagram. King Promise ni ubwa mbere ageze ku butaka bw'u Rwanda bushobora kuzaba ubutagatifu igihe Grammy Award yabibereye i Kigali nk'uko birimo bivugwa ko u Rwanda rwo ruri guhabwa amahirwe. Patrick Ngwese ubwa mbere dore ko mu mwaka ushize yarari mu Rwanda ari kumwe n'umunyazimbabwe Mukombe uzwi nka Ja, batuwe mu gitaramo kizaherekeza inama nyafurika y'urubyiruko izwi nka Youth Connect Africa Summit. Abahanzi bombi rero baje mu nama ya Qatar Business African Forum yatangiye mu mwaka wa 2022 kuri ubu ikaba irimo kubera i Kigali. Aba bahanzi bo rero bakaba bageze mu Rwanda ku munsi w'ejo. Andi makuru wamenya nuko Diamond Platnumz yaguriye imodoka Baba Levo usanzwe ari umukozi wa Wasafi kubera ko aherutse kubyara umwana akamwita Platnumz. Umuhanzi Baba Levo rero ukomoka mu gihugu cya Tanzania uherutse gutangaza ko yamaze kwibaruka umwana w'umuhungu, akaba yaramwise izina rimwe rya Diamond ari ryo Platnumz, ndetse ahita asaba abafana be kuzajya bamwita Baba P. Baba Levo rero usanzwe ari umunyamakuru wa Wasafi FM ukorera mu gihugu cya Tanzania, akaba ari ya Diamond Platnumz. Ni imwe mu mpamvu yamwitiriye izina ry'umwana we mu rwego rw'umubano mwiza urenze kuba umukozi n'umukoresha, nyuma yo kubona rero ko Baba Levo amukunze kandi yise umwana we izina rye Diamond Platnumz. Yahisemo guha impano y'imodoka amubwira ko yayimuhaye kubera uwo mwana. Nyuma yo guhabwa iyo modoka, Baba Levo yagaragaje ibyishimo bidasanzwe ku byo yakorewe n'umukoresha we, yongera gushimira anashimangira ko agomba kujya yitwa Baba P. Mu bitaramo rero bya Wasafi Festival birimo bizenguruka igihugu cya Tanzania, Baba Levo n'umwe mu bahanzi barimo bazengurukana na Diamond bataramira abaturage hirya no hino ku isi. Reka ngushimire aho banye natwe makuru yacu y'uyu munsi. Aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu agiye atandukanye. Amakuru yacu nakagaruka rero, turabakunda cyane.